салому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. Иммунизатсия роҳи саломат будан, чунин аст мавзӯи имрӯзаи суҳбати мо ва албатта тавре огаҳӣ доред, дар Тоҷикистон маъракаи иммунизатсия бар зидди вируси папилломаи одам оғоз гардид. ин чӣ гуна эмгузаронӣ аст? ба чӣ хотир? Ба саломатии инсон зарар надорад? чаро духтарон дар айни камолот аз иммунизатсия мегузаранд? маълумот аз рафти иммунизатсия. инак қабл аз посух ба ҳамаи ҳамин саволҳо ва дигар саволҳое ки ба миён омаданаш мумкин аст, мо аввал як наворе ки таҳия шудааст тамошо мекунем ва баъдан суҳбатро оғоз менамоем. марҳамат, таваҷҷӯҳи худро ба экран равона кунед. ба вилояти Суғ беш аз 118 000 воя ворид шуда иммунизатсия аз он шурӯъ мегардад. дар саросари Тоҷикистон иммунизатсияи духтарон бар зидди вируси папилломаи одам аз 1 то 31 октябр ҷараён мегирад. вобаста ба ин ҳолот тақсиму интиқоли ваксинаи гардасил ба тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ ҷараён дорад. он бо риояи занҷираи хунук таъминкунанда, яъне дар ҳарорати аз 2 то 8 дараҷа бо яхдони махсус ба минтақаҳо тақсимот мешавад то сифат, таркиб ва ҳатто вояи он ба талаботи муқаррар шуда ҷавобгӯ бимонад. коршиносони байналмилалӣ бар он назаранд ки ваксинаи зидди вируси папилломаи одам метавонад барои пешгирии саратони гарданаки бачадон мусоидат намояд ва сафи гирифторони ин бемориро дар байни занон кам кунад. ин воя дар 148 давлати дунё истифода шуда самаранокии худро дар намудҳои онкогении вируси папилломаи одам нишон додааст. ваксинатсия дар пешгирӣ аз саратони гарданаки бачадон ва нигаҳдори саломатии занҳо ва солимии репродуктивии занон ва кӯдаконе ки оянда онҳо таваллуд мекунанд муҳим аст. дастоварди хеле калони ҳукумат ва вазорати тандурустии Тоҷикистон дар харидори ваксина ва таъмини ваксинатсияи духтарони наврас боиси дастгирист ва он барои аҳолӣ тамоман ройгон ба роҳ монда шуд. иммунизатсия шудани кӯдакро баъзе аз волидон ба дин алоқаманд мекунанд, аммо раиси шӯрои уламои дини вилояти Суғ мегӯяд ки бемориҳои хавфнок, масалан ваборо танҳо ваксина пешгирӣ кардааст. аз ин рӯ волидайнро зарур аст ки нисбат ба саломатии кӯдак бетараф набошанд. аз нигоҳи дини мубини ислом инсон азизу мукаррам аст. саломатии инсон дар мадди аввал меистад. ҳар касе ки мегӯяд ки ин ваксина намегирам ё ман фарзандамро кӯдакамро ваксина намекунонам, аз нигоҳи ислом вай гунаҳгор ҳисоб мешавад. чунки вай саломатии худай, саломатии фарзандай, саломатии кӯдакашро рад карда истодааст. барои ҳамон бояд ин чизро мардуми мо ва касоне ки мутаассиб ҳастанд бояд фикр кунанд ки ин аз ислом нест. ислом фақат саломатии инсон бо кадом роҳе набошад пешгирии бемориро дар мадди аввал мегузорад. дар вилояти Суғ доми 9 моҳи соли 2025 дардмандӣ ба бемории саратон 324,6 ба 100 000 аҳолӣ рост меояд. дар байни занон бештар саратони ғадуди ширӣ ва саратони гарданаки бачадон мушоҳида мешавад. таҳлилҳо нишон медиҳад ки доми 9 моҳи соли 2025 бори аввал 95 бемор ки саратони гарданаки бачадон мебошад ба қайд гирифта шудааст. мо дар анборе қарор дорем ки дар инҷо маводҳо барои гузарондани иммунизатсия нигаҳдорӣ шудааст ва тамоми маводҳо ки барои иммунизатсия истифода мешавад як карата ҳастанд ва дуюм карата истифода карда намешавад. масалан як сӯзан як карата истифода карда мешавад ва он худ маҳвшаванда аст. вақте онро истифода мекунед бори аввал, дуюмин маротиба он ба худ чизеро намегирад, зеро худ маҳшаванда аст. иммунизатсия бар зидди вируси папилломаи одам дар ҷумҳурии Ӯзбекистон моҳи октябри соли 2019 оғоз шудааст. дар ин бора Нозима Тошпӯлотова, рӯзноманигори Ӯзбекистони тариқи Телеграм хабар дод. вай мегӯяд ки соли 2022 аллакай 94% духтарони 9-14 сола дар ин ҳамсоя кишвар иммунизатсия шуданд. ин барои пешгирии саратони гарданаки бачадон дар Ӯзбекистон мусоидат кардааст.
Я не только освещала. ман на танҳо ин мавзӯъро инъикос намудам, балки худам низ як ҷузъи ҳамин иқдом гардидам. он вақт духтари ман 9 сола буд ва дар лоиҳаи пилотӣ ширкат намуда ваксина гирифт. он солҳо мардум шубҳа ва нобоварӣ доштанд. дар ман низ саволҳо бисёр буд. барои ҳамин ман маҳз ин мавзӯъро таҳқиқ намуда омӯхтам. вақте ман ба таҷрибаи ҷаҳонӣ рӯй овардам, боварӣ ҳосил намудам, ки ин ваксина безарар аст. таҳқиқотҳо нишон дод, ки ваксинатсия маҳз дар сину соли барвақтӣ, яъне теж аз тамос бо вирус қавитарин ҷавоби масъуниятро ташкил медиҳад. таъкид карданиям, ки ин ваксина ҳамаи озмоишҳои клиникиро гузаштааст ва безарар мебошад. иммунизатсияи духтарон бар зидди вируси папилломаи одам оғоз гардид. Он то санаи 31 октябр ҷараён мегирад. Дар вилояти Соғд беш аз 130 000 гурӯҳи мақсаднок мавҷуд мебошад. ин гурӯҳ то охири моҳ бояд пурра аз иммунизатсия гузаранд. онҳо тариқи ваксинаи Гардасил иммунизатсия хоҳанд шуд. ваксинаи Гардасил истеҳсоли Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аст. то имрӯз онро дар беш аз 100 кишвари ҷаҳон истифода карданд ва натиҷааш барои ҳифзи саломатии инсон мусбат мебошад. хуб, ин як маълумоти мухтасар барои тамошобини мо буд ва алҳол суҳбатро бо шумо сар кунем, шурӯъ кунем. хуб, барои чӣ духтаракони аз синни 10 то 14 сола ба ин иммунизатсия фарогир шуданд? сабаб чист? чаро маҳз дар ҳамин синну сол? сабаби асосӣ дар ҳамин аст, ки аз 10 сола сар кара то 18 сола ва то 45 сола иммунизатсия кунанда мешавад. пайдошавии иммунитет ба қувват пайдо мешавад. дар ҳамин синну сол? барои ҳамин синну сол ба барои ҳамин аз 10 сола гирифтан иммунитет нақд пайдо мешавад. чтавре ки мо медонем, кӯдакои мо 2 маҳ, 3 маҳ, 4 маҳ ки мегаҳад ё чакако ҳамон бамши барои ҳамин ҳисоб гирифта шуде, ки иммунитеташ ба қувват шавад, то ки оянда ба ин беморӣ гирифтор нашавад духтарчо. асосаш ҳамин иммунитети ба қувват пайдо мекунад дар ҳамин синну сол. фаҳмо. ва хавфи гирифтор шудан ба саратони гарданаки бачадон кам мешавад? албатта кам мешавад гирифтагӣ. ина як чиз ба эътибор гирифтан дар кор, ки ҳоле мегӯем, ки гарданаки саратони бачадон пешгирӣ мекунад, локин як чиз ба эътибор гирифтан дар кор, ки на танҳо гарданаки бачадона, балки тамоми узвҳои занона аз саратон пешгирӣ мекунад. ҳар ду чӣ ҳамон хеле ки мегӯем рӯдаи ростам. барои ҳамин оянда мо бояд ина ба эътибор гирифта сол ба сол бояд иммунизатсия гузаронем. фаҳмо. ташаккур, саломат бошед. иловагӣ доред марҳамат маълима? барои чӣ айнан ҳамин сол 10 сола, 11, 12, 13, 14 солаҳо яъне гуфтанд, ки як иммунитети қавӣ пайдо мешавад ва инчунин инҳо иммунитет пайдо шуданд то оне ки ҳаёти мустақилона ва то расидана аллакай ин иммунитет дар организми онҳо пайдо мешавад ва аз ин беморӣ эмин мешавад. ин ҳам яке аз ваи сабаби ки ҳамин яъне ҳамин давраи як синну соли кӯдак ба интихоб шудани синну соли кӯдак ин ва ё ҳоли организми вайҳо гуфти стерилни ҳастанд, яъне тоза ҳастанд, ҳоли ҳаёти мустақилона ба шурӯъ накардан, ин ҳам яке аз сабабҳош ки ҳамин марҳила интихоб шудааст ва иммунитет пайдо мешаваду ва ё ҳаёти мустақилонава тайёр мешавад. чунки як чиз ба эътибор гиранд падару модарон мардум, ки ин фақат алоқаи ҷинсӣ мегузорад. ин аҳамияти калон дорад, то ҳамон шавҳар баромаданаш бояд иммунитет дошта бошад. ҳамо ин чиз нест барои тамошобини мо як маълумоти нав аст албатта. ва муаллима ҳозир гуфтем ки маълумоти нав аст ва ман фаҳмиданӣ ҳастам, ки қабл аз оғози ҳамин маъракаи иммунизатсия бар зидди ҳамин папилломаи одам гуфта истодаем, худи кормандони соҳаи тиб омӯзонида шуданд? бале, пеш аз оғози ҳамин чорабинӣ байни кормандони тиб, байни марказҳои ташаккули тарзи ҳаёти солим, байни кормандони марказҳои назоратии давлатии санитарии эпидемиологӣ, алалхусус байни омӯзгорон ин омӯзишҳо гузаронида шуд, ки дар он ҷо худи бемории саратони гарданаки бачадон чист, барангезандааш ким ва ваксина чӣ хел
خیلی تاثیر میرساند و عاقبت‌های بعد گرفتن واکسن چیها شدنش ممکن. همین آموزش‌ها گذاشتیم. امروز ما باید همکاری کنیم، نه فقط کارمندان طب بلکه هم مقامات‌های معارف، کاربازانان، جوانان باید همه کسا همکاری کنیم که معلومات‌های درست رو به اهالی رسونیم. برای چی این واکسن امروز حاضر زمان به ضروریت دارد و برای چی ما این ایمونیزاسیون رو میگذرونیم. معلم، همین همکاری درست برای مانده شده است به فکر شما امروز؟ نه خودتون گفتید که ما باید همکاری کنیم، یعنی ساحه تندرستی، معارف، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در محل ها از جمله شعبه کاربازانان و عائله، یعنی همین همکاری درست برای مانده شده است. از نتیجه های آن امروز شما خودتون شخصا قناعتمند شده ایستادید یا نه؟ البته درست قید کردید. همین برای گذراندن همین معرکه قرار حکومت جمهوری تاجیکستان این یک غمخوری که برای سلامتی انسان، این چنین نورسان غمخوری و برای پیشگیری کردن بیماری های گردنی که سرطانی گردنی که بچه‌دان از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان یکم قدم این تاسیس دادن قرار اویدی گذراندن این معرکه در اساس وای قراری حکومت ولایت سوخت و در اساس قرار نقشه چاره‌بینی ها، این چنین فرمان هایی که باید که ها متصدی باشند و این معرکه یک جایه دست جمعانه این معرکه را گذرانند. در همون قراری که حکومت ولایت سوخت تاسیس داده است، در آنجا همچون یک زمینه شورای هماهنگسازی تاسیس داده شده است که در آنجا در این شورا علاقه هم و ساحه تندرستی، ریاست تندرستی و این چنین ریاست معارف، کار با زنان و عائله، این چنین کار با جوانان، علمای دین در بر میگیرد این شورای هماهنگسازی را. و این شوراهای هماهنگسازی برای اجرایش قرار البته هر یکی وایها وظیفه خود را در اونجا نمبر کرده شده است که کی کدام قسمی کار را باید برد. البته ها از طرفی ساحه تندرستی همه همون راههایی که وابسته هست به ساحه تندرستی رفته ایستاده است. همین البته کار با زنانم، معارف هم، کار با جوانانم، خیلی که من از طرفی مرکزی ایمونیزاسیون گفته گذاشته شد که این سمینارها مرحله به مرحله گذرانیده شده در تمام سطح شهر و ناحیه ها و همین نماینده هایی که حاضر من نمبر کردم در این سمینارها اشتراک کردن و این معلومات ها رو گرفته و در همون سمینار قدم به قدم از کجا ما باید کار رو سر کنیم و مشکلات هایی که حاضر من دیده می شود که مردم بسیارتر ناباوری حاصل میکنند، شبهه پیدا کردن و بعضا مانعی ها هستند که میخوان نگیرن، میخوان گیرن. این خیلی سوال ها و ما علاقه پیش از سر کردن چاره بینی این مرحله ها رو نقشه بندی کرده بودیم و البته فعالان کدام ناحیه‌ای که یا کدام شعبه هایی که در همون شورا هستند اشتراک کردن کار رو درست برای ماندن هست دیده می شود. ما نمیگوییم که ما کار نمیکنن یا که کار میکنن، هست کارها به انجام رفته ایستادن و نتیجهش هم علاقه از گرفته شده واکسینه گرفته شده و اجرایش فایز که ما گفته میتونیم که این مرحله به مرحله رفت سوس است و اجرا شده ایستاده است. لیکن بعضا مانعی هایی که از طرف والدین می شود، این مکتب هایی که من در بین شهر خوجند دیده شده ایستاده است، خیلی ما کوشش کرده وقتی که ویا والدین را جمع میکنند ما من متخصص رفته با ماهیتش باز هم نخستر فهمونده داده ایستاده ایم و این چنین در همون شورا البته قید کردن ضرور است که این یک سهم خود را جدا هم نظر است دیده می شود واسطه اخبار عامه
имрӯз ҳам маҷалла ҳам рӯзноманигорон ва инчунин воситаҳои ахбори омма ва телевизионҳо ҷудо ҳам фаъол кор карда истоданд ки айнан ин маълумот дуруст ба волидайнҳо яъне мардум расонида шавад ки вайҳо маълумоти дурустро қабул кунанд ва хулосабарори худро кунанд. албатта дар бораи қарор маълумот пайдо кардем. пас инҷо иммунизатсия ихтиёрӣ аст ё ин ки ҳатмӣ? иммунизатсия ихтиёрӣ аст. вазифаи ҳамаи мо ҳамин гурӯҳҳои ҳамоҳангсозӣ вазифааш ҳамин ки моҳияти ҳамин иммунизатсия фаҳмонаду пас аз тарафи волидайнҳо хулосабарорӣ карда шавад ки ояндаи кӯдаконашон дар дасти худи волидайн. онҳо мехоҳанд ё намехоҳанд бояд аз ҳамин моҳияти иммунизатсия аз маълумотҳои гирифташуда фаҳманд. боз ман гуфтанӣ ки барои чӣ бисёр савол мешавад ки барои чӣ муаллимон ба ҳамин маърака ҷалб шуданд. барои он ки моз бо дар ҳам омӯзишҳо ҳамин гапҳои гуфта гузаштем ки муаллим ин як намуна барои талаба мебошад ки ҳамин гуфти муаллим ба эътиқоди калон дорад. ҳар як талаба хусусан духтарон ба нисбат ба волидайнаш ба муаллим эътиқоди калон дорад. барои ҳамин дар вақти омӯзишҳо мо гуфтим маълимова ки шумоҳо як бор байни синф ба байни духтаро ва ҳамин гапҳои гуфта гузарид охай синфҳои майдава не асосан барои синфҳои 7-8 ки уже духтарако худошонро мешиносанд, саломати худошон ба нигоҳ мекунанд, гигиенаи худро нигоҳ медоранд, ҳамаҳоро гуфта гузаранд. мо дар мактаб будем ки байни духтарони синфи 7 пурсиш кардим шумо чанд духтар доритон дар синф? гуфтанд 16 нафар. чанд кас гирифт? гӯем 4 нафар. барои чӣ? гӯем духтаро гуфтанд ки ҳа волидайномо намехоҳанд. мо гуфтем хай ҳар як норозигӣ ё ки розигие бояд асосаш бошад. барои чӣ намехоҳанд? гӯем хай намехоҳанд. сони ман пурсидам ки худотон дар бораи ҳамин маълумот доритон? барои чӣ ваксина мекунанд? барои кадом беморӣ? гӯем ҳа гуфтанд. соин боз як бори дига гуфта гузаштам. ман гуфтам духтаро шумо уже худотонро мешиноситон, ҳамтон шахсият худотонро мешиноситон. барои чӣ шумо ба модаротон савол надодитон ки мана модарам ин ваксина бар зидди маин беморӣ? барои чӣ шумо розӣ негуфта? барои чӣ як бор напурсидитон? ин ояндаи шумоҳо, ояндае ки ба оянда бояд шумо фарзанди солим, худотон организми солим пеш равад. барои чӣ напурсидитон? гӯям фикр кардану гуфтанд ки мо имрӯз рафта мегӯем, модарам розӣ нашавада ман худам мегирам як хулосаи вай ба омадан худи духтаракон. дуруст байни духтарои синни 10 сола 11 сола камтар ва ё оли хулосабарориҳошон қиинтар, лекин синфҳои болоиву ин хулосабарорӣ осонтар. сабаби шубҳа ё худ нобоварии волидайн ба фикри шумо дар чӣ аст? ман ки дар маркази саломатӣ кор мекунам, марказҳои саломатӣ ва асосан ҳамин оилаҳо муроҷиат мекунанд, модару волидайно муроҷиат мекунанд ва ҳамин хел равия ҳаст ки дар ҳамин 3-4 соли охир мо чихе ки дар ковид дар давраҳои бемории ковид пай бурдем, ҳамин ҳар як шахс як зиддият пайдо кардааст барои гузарондани иммунизатсия ёки ваксинатсия. лекин омори ҷаҳонии чӣ хел ки нишон медиҳад ин алал хусус ҳамин ваксинатсия бар зидди папилломаи одам яке аз ваксинаҳои бехавф ҳаст ва чӣ хел ки уже мо аллакай ҳамин давоми як зиёда аз 2 ҳафта эси мо ин ваксинаро ки ба духтаракон гузаронда истодем, мо дидостем ки ягон ҳолатҳои номатлуб ваксинатсия ягон ориза дида нашуда истодааст ва ҳозир нисбати як рӯзҳои аввал ки ҳар якта духтарчо тарсида медаромаданд, модаро хавотиршуда меомаданд, ҳозир охирин ҳафтаҳо ин хеле ҳодисаҳо ҳолатҳо уже байни одам байни одамон байни мардум аллакай фаҳмида истодан, моҳияти ҳамин ваксинаро фаҳмида истоданд, чунки волидайнҳоям ҳозир ҳама пешрафтагӣ интернет медарон ваҳои телевизорро мебинанд, комментариҳое ки ҳар хел ваҳо мехонанд ва оиди ҳамин ваксинатсия ба хиёлам уже бисёри аксарияти волидайнҳо маълумот уже гирифтанд ки ин ваксинатсия бехавф мебошад ва ин ваксинатсия ягон оризаҳои баъди ваксинатсия надода истодааст ва бо гуфтани ҳастам ки духтаракое ки ҳамин
мо мактабои чанда ҳамин 10 та мактаб маркази мо нигоҳ кунад агар мо ҳамин як 4 та мактабои калона 100% вакцината карда шудем худи духтаракое ки аз синфи ҳамин 9-му 8-му сар кардем мо ҳам духтаракои калондар сар кардем ки майдачо метарсанд гира мекунанд ва мекунанд вакцина кардосем дар рафти ҳамон вакцинатсия духтарако уже активна карданд ки ин оянда ман бемории саратон намешудиам ма гуфтем ки ин ҳозир мова навоварӣ бошадам ки тамоми дунё ва ин навоварӣ не давоми 7 сол 8 сол эси 20 сол эси изофа дар давлатҳои абарқудрат дар давоми 20 сол эси иммунизатсия давом дода истодааст дар марказҳои саломатӣ бригадаҳои иммунизатсионӣ ташкил шудаанд ки ҳар якта кормандони ин бригадаҳо аз тарафи вазорати тандурустӣ тибқи фармоиши вазорати тандурустӣ ва раиси тандурустӣ курсҳои омӯзонида бо курсҳои иммунизатсионӣ омӯзонида шуданд чӣ ёрии таъҷилӣ чӣ ворид кардани ваксина ҳамашон аллакай нағз медонанд ва то ҳамин дам ягонта ҳолатҳои номатлуб байни духтарако дар мактабҳо ягонта дида нашудааст лекин ба гуфтанӣ ҳастам ки вақте ки волидайнҳо ягон шубҳа доранд мехостам онҳо ба марказҳои саломатӣ духтаракои худошон агар ки дар мактабҳо кадан ба тарсан агар биёранд дар марказҳои саломатӣ иммунизатсия маркази ҳуҷраи иммунизатсия духтарако баъзе волидайно печи худам багиранд вакцинатсия мекунанд омда бемалол дар марказҳои саломатӣ метавонанд иммунизатсия духтаракошон фаро гиранд. фаҳмо бо як нафар волидайн ҳам суҳбат шудам гуфтам ки чаро духтари шумо аз иммунизатсия нагузашт яъне эмкунӣ нашуд гуфт ки ман метарсам лозим намедонам ман намехоҳам ин хоҳиши ман аст чунки тарс аз он дорам ки гуфт шояд оянда ба насли ҳамин фарзанди ман таъсиргузор шуданаш мумкин яъне бефарзанд монданаш мумкин гӯён андешаи худро ҳаминтар барои ман баён кард анакнун ба фикри шумо чӣ тарси волидайн аз ҳамин аст онҳое ки намехоҳанд фарзандашон ҳамин иммунизатсия шавад ин шубҳаҳо ҳамаш аз ҳисоби надонистан ки ин вакцинаи гардасил чӣ мебошад агар ҳозир дар дасти ҳама телефони мобилӣ ҳаст мо дар вақти ҷаласаи якта мактаб будем ман амихел гуфтам ки шумо метавонед амихел саволо бисёр шуд ки мо шунидем мо хондем бо яхел амихел баромадҳои модарон шуд ки боварии мо калон ки што вай оянда вай намемонад насл карда наметавонад ҳомиладор шуда наметавонад баъд ман илтимос кардам гуфтам дар айни ҳол касе ки интернет дошта бошад дар рӯйду баъд нависед гардасил вакцина ин вакцина аз соли 2006 тамоми дунё ба ворид шудагӣ ва эффективности ҳамин вакцина 98% мебошад аммо гуфтаниам ки аз 100 нафари кардагӣ 98 нафар аз бемории саратон муҳофизат мешавад. мо пас аз бахши реклама суҳбат мекунем алҳол рекламаро ҳамроҳ тамошо мекунем бо симои мустақили якум бимонед. иммунизатсия роҳи саломат будан чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон. нигоҳ кунед ҳозир ҳаминҷо духтур нишастаанд духтури саратоншинос мо саратони гарданаки бачадон гуфта истодаем иммунизатсия алайҳи ҳамин вируси папиломаи одам гуфта истодаем ин бевосита ба ҳамин касбу кори шумо вобаста самти фаъолияти шумо вобаста аввал барои ҳамон волидайнҳое ки масалан имрӯз шубҳа доранд тарс доранд албатта онҳоро ҳам фаҳмидан мумкин чунки барои мо чӣ хеле ки муаллима гуфтани чизи нав аст барои тоҷикистони мо аммо дар дигар кишварҳо чӣ хеле ки дар навор дидем мисол буд инҷо ҳамсоя кишвар ӯзбекистонро мисол оварданд ҳанӯз 7 сол чанд сол пештар буд ин кор ҷараён мегирифт анакун дар бораи ҳамин саратони гарданаки бачадон каме бошад ҳам маълумоти як мухтасар барои тамошобини мо медодед ки чӣ хел пайдо шуданаш мумкин яке аз воқеиятҳои муҳим барои мо саратоншиносҳо ва тамоми мардуми кишвар ҳукумати тоҷикистон барномаи миллӣ оид бо мубориза бо бемориҳои саратон барои солҳои 2025-2029 тасдиқ кардааст барнома барои паст намудани нишондодҳои фавт барои пешгирии аввал ва баланд намудани сифати ҳаёти беморон
равона шудааст ва таваҷҷӯҳи асосӣ барои пешгирии барвақти ташхис омодасозии мутахассисон мебошад ва ин як қадами муҳим барои соҳаи тандурустӣ мусоидат мекунад ва мувофиқи барномаи миллӣ саратони гарданаки бачадон аз рӯи беморшавӣ ва фавт дар ҷои дуюм ва сеюм қарор дорад ва худи саратони гарданаки бачадон ин чист? Саратони гарданаки бачадон ин саратонест ки аз ҳуҷайраҳои эпителии гарданаки бачадон дар минтақаи табдилдиҳӣ яъне зона трансформатсия аз ҳамун ҷо инкишоф меёбад ва оризаҳои ин беморӣ вазнин мебошад. Якумаш ин оризаҳои маҳаллӣ, хунравӣ, дардҳои сахт, сироятӣ ва вайроншавӣ, яъне вақте ки омос ба узвҳои ҳамсоя, яъне рӯдаи рост ва масона зарари худро мерасонад, ихроҷи шошаронӣ ва наҷосатбарорӣ вайрон мешавад ва вақте беморӣ сабзиши бардавом дорад дар марҳилаи ин дуюмаш гидронефрозҳо, яъне норасогии кори гурдаҳо аз ҳисобе ки омос месабзад ба найчаҳои пешобрав ва рӯст мекунад. Баъд носур, яъне свиш бо забони русӣ гуфта мешавад, носур байни масона ва маҳбал, носур байни рӯда ва маҳбал дида мешавад. Камхунӣ ва оризаҳои вақте ки беморӣ паҳн мегардад дар организм, ин осеб ба лимфагириҳои лимфавӣ, шушҳо, устухонҳо, ҷигар ва кахексия, яъне ин харобшавии организм мебошад ва инвалидизатсия, яъне ягон меҳнат карда наметавонад бемор. Яъне ҷисм заиф мешавад. Албатта. Ва сабаби асосии ин бемории вазнин вируси папилломаи одам мебошад ва 90% сабаби ин бемории саратони гарданаки бачадон, саратони маҳбал, саратони фарҷ, мақад, канали мақад ва гулӯ, ин 90%аш вируси папилломаи одам, намудҳои 16 ва 18 мебошад ва 90%, 95%, 6 و 11 аз кандиломаҳои аногениталӣ пешгирӣ мекунад, яъне гардасили чоре ки дар ҷумҳурӣ ҳаст, аз ҳамин намудҳо, яъне 16-18 намуди вируси папилломаи одам ва 6-11 пешгирӣ мекунад. Албатта пешгирии ин беморӣ осонтар аст нисбат ба табобат бо оризаҳояш, ҳам аз тарафи маънавӣ, ҳам аз тарафи молиявӣ, яъне ҳаматарафа. Албатта пешгирии беморӣ назар ба муолиҷа осонтар аст, ин маълум. аммо мутаассифона имрӯз ҳанӯз ҳам баъзе аз падар ё модарон ҳамин моҳияти масъаларо дуруст ва чуқур сарфаҳм шояд нарафта истоданд, шояд намехоҳанд, шояд тарсу ваҳми онҳо ҳам аз ин сабаб бошад. нигоҳ кунед, имрӯз ҳанӯз ҳам барои масалан натиҷабардорӣ ҳоло барвақт аст, мо чизе гуфта наметавонем, лекин мо як корро иҷро карда метавонем. таҷрибаи дигар кишварҳоро мо дида аз натиҷаи онҳо, масалан ҳамун рақамҳои оморие ки масалан шояд 7 сол пеш, шояд 10 сол пеш дар дигар кишварҳо буд ва имрӯз чӣ хел аст, дар муқоиса мо ҳатман вобаста ба ҳамин саратони гарданаки бачадон мо хулосабардорӣ карданамон мумкин аст. албатта ва марҳамат илова бошад. боз илова мекарагӣ ки дар ҷаҳон зиёда аз 200 намуди вируси папилломаи одам гардиш дорад, яъне ки чӣ хеле ки мегӯем ҳамин паттанҳо мегӯем ку намудҳои вирус ки аз 1 то 200 намуд
гардиш доранд аз онҳо ҳаст намудҳое ки сатҳи баланди онкогенӣ доранд, яъне ки ба онкология оварда мерасонад. и сатҳи пасти онкогенӣ ки онҳо метавонад чӣ хеле ки дар пӯст тозе ҳама мушоҳида мекунад дар пӯст озахҳо доранд. вот ҳамон озахҳоям вируси папилломаи одам ба вуҷуд меорад ки дар ҳамин таркиби ваксина чор намуди ҳамин вирус дар таркибаш ҳаст ки ҳам бар зидди саратони гарданаки бачадон ҳамин намудҳо дохил шудагӣ ва ҳам бар зидди чӣ хеле ки гуфтан озахҳои ё ки кандиломаҳои аногениталӣ, яъне ки усҳои таносула сироят мекунад, ба вуҷуд меорад ва барои пешгирии ҳамин бемориҳо ҳамин ваксина ихтироъ шудааст ки бар зидди асосии намудҳои вирус мубориза мебарад. то имрӯз чанд фоизи ҳамин духтарони аз 11 то 14 сола ҳамин вояи гардасилро қабул карданд? дар вилояти Суғд то имрӯз дар тамоми шаҳру ноҳияҳо дар умум агар гӯем 87%, зиёда аз 87% духтарони 10-14 сола ин ваксинаро гирифтанд ки то имрӯз оризаҳои баъд аз гирифтани ваксина мушоҳида нашудааст. мумкин яъне оризаҳо масалан чӣ хел шуданаш мумкин ё умуман дида намешавад? тарс мешанд, ҳарорати баланди бадан шуданаш мумкин? инам ҳарорати баланди бадан нависта шудааст дар борхатие ки дастурамал нависта шудааст ки мумкин баъди гирифтани ваксина дар ҷои тазриқ дардмандӣ пайдо мешавад, мумкин каме таб ҳарорат баландӣ дида мешавад, дил беҳузурӣ ҳаст. лекин то имрӯза ин ҳолатҳо дида нашуд. ягона ҳолатҳое дида шуданд ки духтарако аз тарса ҳамин ҳолатҳои дил беҳузурӣ, дарди сар пайдо шуданд, лекин инҳоям давоми 2-3 соат ҳамаш бартараф карда шуд. яъне бештар онҳое ки ба ваҳима дода шуданд. марҳамат. бо як чиз ман ба савол шудагӣ будам ҷаласаи мактаб гузаронида ки аз куҷо баъд чӣ ба ҳамин хел якбора пайдо шуд ҳамин ваксина, аз куҷои чӣ ба аз кадом сабаб? баъд ман гуфтам ки дар давоми чандин солҳо таҳлил гузаронда меистад ки дар кадом бемориҳо зиёд шуда меистад ва кадом бемориҳо шумораш паст шуда меистад. ҳамин мо бо кори мо бо омор мебошад. барои ҳамин гуфтам дар давоми охирон сол шуморида мешавад ки бисёри амин саратони гарданаки бачадон бисёр шуда истодааст. аммо бо духтараконе ки барвақт шавҳаркардагӣ пеш як давроми хел вақт буд ки 17 сола 18 сола мебироварданд ва мекарданд ба шавҳар медоданд. аммо ҳамон гуфтанд дар кор ки дар ҳамон сину сол аз замин эпителии гарданаки бачадон аз ҳамон вақт дар ҳамон вақт бениҳоят нозук аст ва бояд боз камтар тайёр шуда шавад. барои ҳамин сабаб дар ҳамин солҳои аз 18 то 25 сол инвалидизатсия аз ҳамин бемор бисёр шуда истод. ҷумҳури Тоҷикистон воридкунии ҳамин ваксина ба ҳар 5 сола мо барномаи миллии иммунопрофилактика дорем дар ҷумҳури Тоҷикистон. барномае ки пеш аз ин 21-25 буд 16-20 ҳамон барнома пункташ ворид як пункти 52 ворид карда шуда буд ки ҷумҳури Тоҷикистон ба аз соли 16 то 20 мо бояд ворид кунем ваксини зидди папилломаи одама. афсӯс ки чӣ мақсад ба нарасидем, барои он ки ҳама медонад ки инҷа ба иқтисодҳои тамоми давлатҳои вайрон кард ковид, ҳамин масъалаҳо мо ворид карда натавонистем. анакнун чӣ бо барномаи нав ба ворид кардем 21-25 ба ҳамин рӯз ҳамин мо Тоҷикистон мақсадаш расид мана ворид карда чӣ истифода бурда истодем. ва ҳамин як бисёр як чизи аҷоиб ки шояд ҳама фаҳмидан мехоҳанд, як вояи ҳамин ваксини гардасил чанд сомонӣ меистад? арзишаш чанд аст? масалан имрӯз ройгон гузаронда шуда истодааст. дар асл охир вай тамоман ройгон набудагист? не тамоман ройгон не. нархи муайянашро доштагист? аз рӯи гуфто ки экспертҳои созмони милали муттаҳид ё созмони умумиҷон тандурустӣ вақте ки семинар будем мо маълумот додан, гуфтанд ки то $250 як вояш.
یک وایه $250 0.5 میلی لیتر یک وایگی 0.5 برای یک کس همه خراجات میشد. لیکن همه من اشتراک داشتن، منوره معلمه سردار ما اشتراک داشتیم، ما دوشنبه با همه حوض زندگی گپ زنان کرد که درسته همه نو بنات کردن که دخترم کلان سال بود، من خواستم که اما ایمونیزاسی کنم، گفتن 600 یورو خراجات کردم برای یک دوزه. امروز هم مثلا شخصانی نسبتا سن و سالشان کلانتری لیکن سن و سالی تولد میتوانند که شاید سن و سالشان کلانتر باشد هم مثلا با مبلغ خودشان خریده واکسن ایمونیزاسیون شدنشان ممکن یا نه؟ حوض تاجیکستان فروش نیست تاجیکستان با. طبق طلبات سازمان جهانی تندرستی گذراندن واکسن بر ضد ویروس پاپیلومای آدم توصیه داده شده است از 9 ساله تا 45 ساله. لیکن از امکانیت‌های موجوده که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان همراه دونرها خریداری کردن این واکسن، البته به پول این واکسن وارد شدگیش نه به جمهوری. این واکسن با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان خریداری شده به اهالی رایگان پیشنهاد کرده شده ایستاده است و امروز حالا تنها برای دخترای 10-14 ساله گذرانده شده ایستاده است که اول گفتن گروه آسیب پذیر اهالی ما فرا میگیریم، بعد آهسته آهسته از امکانیت‌های موجوده یا که دریافت کرده بعد میگذارند و ممکن آینده به پسرها هم گذرانند، ممکن به زنهای قابلیت تولد هم این واکسن رو گذرانند. باز من میگفتنی که همین ایمونیزاسیه که از همین 1 اکتبر شروع آغاز گردید تا 31 با همین جنبست می شود یک دفعه نه از ایمونیزاسیه برای یک نفر یک مرتبه. این ایمونیزاسیه بین دختران 10 ساله همه ساله گذرانده می شود، یعنی که امسال 2015 تولد شدنی که دخترانی از ینور تا دکبر همش گذرانده می شود، از سال آینده 2016 این دوام داده می گیرد. لیکن بین دختران 11-14 ساله این ایمونیزاسیه یک کرده است که فقط همین سال همین ماه گذرانده می شود خلاص. آینده بعد فقط برای دخترای 10 ساله. لیکن دخترایی که از 14 گذشتگی یا که زنهای قابل تولد خواهند که همین واکسن رو گیرند می توانند در دوشنبه 2 مرکزی مخصوصی طبی دارند که در آنجا ایمونیزاسیه گذرانده می شود ولی با مبلغ. بله، چون که ما موافق اون معلوماتی که از یک منبع سرچشمه اطلاعاتی خواندم، اون خواهشمندانی که میخواهند ایمونیزاسیه شوند با مبلغ البته رفته شهر دوشنبه در مرکز رو قبول کرده میتوانند. تشکر. شما هم با بیشتر با اهالی سر و کار میگیرید در همین مورد و کدام پرابلم ها باز پیش روی شمایان می آید وابسته به همکاری والدین و مثلا کارمندان ساحه طب؟ همین از روز 1 اکتبر وقتی که همین معرکه سیاسی اویده همین واکسیناسیون سر شد، نه تنها ما دختران بلکه هر یک مرکز سلامتی سروری مرکز با همراه ما رفته با طرز تشکل حیاتی سالم با کارگران مرکز سانیتری اپیدمیولوژی شهری رفته برآمدها صحبت‌ها با مادران گذراندیم. وقتی که معرکه واکسیناسیون سر شد در این حالت هم سروران مرکزی همشون اشتراک داشتن. از بس که بسیاری والدین ها اومده رد کردن فایز همون واکسن گیری اجرای شما پس شد. همین طوری 3 روز آخر وقتی که در حجره کاری میشنیم وقتی که من دیدن والدین که یگان حالت نامطلوب دیده نشد، دوگان های هم دخترچه‌هاشون همسیفانشون گرفتن یگان آریزه دیده نشد. البته 2-3 روز آخر من مشاهده کرده ایستادم که خودشون پدر و مادران فعالتر شدن و اویدی همین واکسیناسیه یک معلومات پیدا کرده خودشان اومده گرفته ایستادن. از این اقدام یک دستکشی نکنن و برای سلامتی فرزندانشان بی‌طرف نباشن و با تمام این سروران مرکز با اون دیرکتوران مکتب که روزهایی که واکسیناسیون میریم بسیار با خلق سر و کار کردن، قهین مرکز تشکلی طرز حیات سالم مرکز سانیتری اپیدمیولوژی شهری خوجند ما هم طرفه همکاری داریم. هم ما
کار کرده استادیم حرکت کنن اینچنین معلمه ها استادان نیز ما رو دستگیری کنن بی‌طرف نباشن زیرا وقتی که مجلسی پدر و مادران میگذارن حتما گفته گذارن و اینچنین حوزه اون مکتب هایی که بسیار از واکسینات دستکشی کردن دوباره ما رو تکلیف کرده که برای اون والدینی که سرکشی کردن از دیگر عمده صحبت و لکچه گذاریم و ما کار در این سمت دوام دارد. الحال با آموزگاران صحبت ادامه می‌یابد. خب مرحمت معلم بیاید با شما صحبت کنیم. خب خیلی که ما در قسمت اولی برنامه گفتیم امروز در مورد همین ایمونیزاسیون علیه همین ویروس پاپیلومای آدم سخن رفته ایستاده است، صحبت کرده ایستادیم به خاطر معلومات نقطه کردنی اهالی، به خاطر برطرف نمودنی ترس و وهم و شبهه هایی که بین علاخصوص والدین امروز به میان آمده ایستاده است. اکنون شما همچون معلمه وقتی که طلبه های شمایان به شما مراجعت میکنند وابسته به همین ایمونیزاسیون با بعضی سوال ها شما آماده هستید که به آنها جواب گویید به خاطر آنکه آنها خوب جلب کرده شوند به همین ایمونیزاسیون؟ تشکر زیاد. البته من خیلی که از انم آگاهی به برنامه آگاه شدم. تعدادی شماره همین کسلی سرایتی گردنه که بچه دان زیاد شده ایستاده است. در مؤسسه ما همین معرکه ایمونیزاسیون پاپیلومای آدم از طرف همین مرکز سلامتی رقم 4 علاهیده در تالار مؤسسه اول با والدین ها صحبت ها گذرانده شد. جدای هم طبیبان نقص با همراهی همشیره طب و والدین ها آموزگارا هم اشتراک کردیم. به هر یک والدین ها سوال جواب کرده نقص فهمانیدن و علاقه آماده شده رفتن. همین معرکه‌ای که ایمونیزاسیون پاپیلومای آدم بسیار فعالانه در مؤسسه ما گذرانده شد. همه ما معلمه ها آموزگارا سروری مؤسسه درباره همین طبیبان بودیم، گرفتن رفتن. باز من خودم فرزند خودم که گرفت شاهدی همین باعث شده گفتم به خوانندگان که من دختری منم گرفت چی نشد گفتم معلمه هم خیلی تب هم نکرد منی گفتم همین گفتگی های با پرسیدیم گفته رفتن علاقه پگاه ما هر روز که با خوانندگان تعلیم و تربیه هستیم البته پرسان شدیم که گرفتگی ها همه نقص میگوییم هم معلمه همه نقص و هایم علاقه همون نگرفتگی ها و شاهد شده باز خودی بچه ها گفته با مادرانشان میگویم علاقه حاضر از وی من همین گرفتگی ها پره 98% همین دخترکانی مؤسسه ما گرفتن. همون 2-3% که نگرفتن با سبب های مخصوص بود آنها هم روزهای نزدیک میگیرن. فهمم. قبل از آغاز همین ایمونیزاسیون کدام از شما معلم بیاد شما جواب گوید قبلا آموزانیده شدید مثلا همین کارمندانی شاید ساحه تندرستی من مرکز ایمون پروفیلاکتیک گفته ایستادیم تشکل طرز حیاتی سالم با خود شمایان معلمان صحبت گذراندن چون که شما به واسطه با طلبه ها با والدین سر و کار میگیرید و طوری اینجا علاقه پیشنهادشون رو هم گفتن هنگامی مجلس های مثلا شاید پدر و مادران انمی مسئله ها رو باز بررسی میکردید خوب میشد یعنی خود شما هم آموزانیده شده بودید مثلا آماده بودید وقتی که ما در مؤسسه ما برای جلسه و فهمانده دادن ایمونیزاسیون آماده بودند همون وقت من خودم شخصا اشتراک کرده بودم. اول بین خود معلمان هم یک شبهه و سوال ها پیدا شد. ما اول وای شدیم که برای چی آمدند اینها باز چی باشه بعد همه وقت فهمیده گرفتیم که همون دکتری که آمدم همون کس ما با فهمانده دادن که ایمونیزاسیون گذرانده می شود از 1 اکتبر تا 31 در این وقت اکنون و سن سالی کودکانی که صنف 7 بودن و صنف 8 بودن همین ها و گذرانده می شود یگان وای نشود برطرفی نشود و بی‌طرفی نشود شما رفت و پدر و مادر و خودتان هم آموزونتان گفتن و خودشان هم با پدر و مادران نقص فهمانده دادند. در آنجا سوال آمد برای چی ما میگذرانیم این وای رو این چیز نو است ما نمیخواهیم همه چیز و یا بود سوال ها آمد به میان لیکن مکتب 21 من در هم و درباره مکتب 21 ما که وای فعال بود همه آشان به فکرم که 100% نباشنم که فعالانه گرفتن همین ایمونیزاسیون رو و من خودم هم شخصا فرزند خودم رو که سن سالش به همین سن 13 رسیده است من خودم شخصا برده به همون چی مرکز سلامتی
иммунизацияша гузаронда гирифта омадам не ки духтарамро худам вай назорат кардам уман ягон вайша надидам тағйироттеша надидам ягон чи на таб кард на вай чи унҷа чи гуфтанд вай дард мекунад ягон чизашро пайхас накардам ва худам ҳар чи вақт пурсида истодам саломаташро ки то ҳола ман ҳамона пурсида меистам чанд рӯз шуда бошудам ки ту нағз ба духтарам ту нағз манам ин аз ин чиз хурсанд ҳастам ки мисол мо омӯзгор ки ҳастем ҳамто бемалол мо ин ваксинаро гирифтем барои фарзанди худамон раҳмат мегӯям барои ҳамашон ташаккури зиёд саломат бошед муаллима марҳамат шумо ҳам мешунавед ҳамин гуна маслан сару садоҳоро дар ҷомеа ки волидайн ҳатто баъзе аз онҳо мегӯянд ки аз забони худи як духтур шунидам аз забони худи як муаллима шунидам ки не аз иммунизатсия нагузаронед фарзандатонро яъне ин ваксинаро мумкин не лозим не оянда бефарзанд монданаш мумкин будааст ана ҳамин гуна сару садоҳоро худи шумо ҳам мешунавед ҳамчун омӯзгор ҳастанд омӯзгороне ки аз роҳ мезананд не аз роҳ бероҳа мекунанд омӯзгорон аз роҳ намезананду лекин волидайн аз интернетҳо мехонанд аз ҳамсояҳо мешунаванд барои ҳамин монегирӣ анамин ваксинатсия мешаванд синфҳои болои бисёртар гирифтанд аз сабаби хурд будани фарзандонашон акун волидайн ҳанӯз ҳам омада бо саволҳо муроҷиат мекунанд ба шумоён муаллимо ки масалан гирем ё нагирем не ҳамин гуна савол ба меён меояд савол мешавад пас ҷавоб чӣ хел ҳамширӣ шавқат мо кор мебарем корбо карда истодем майлаш бигзор ҳамин тавр бошад ҳамин ҷо як нафари дигар боз дар барномаи мо иштирок мекунанд ва аз рӯи маълумотое ки ман дорам шумо ҳам ҳамин ваксинаро қабул кардед кай ба чӣ хотир ассалому алайкум боз я бори дигар ман чихеле ки гуфтам духтур эпидемиолог дар маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии вилояти Суғд кор мекунам лекин дар овони донишҷӯӣ вақте ки дар соли 2008 ба донишгоҳ ваксина ворид шуд аз мо духтарони донишгоҳ хостанд ки якумин шуда дар Тоҷикистон ҳамин ваксинаро қабул кунем ва маҳз дар манам ҳамин шубҳаҳо пайдо шуд чунки иттилоот кам буд дар Тоҷикистон якум бор мегирем якум бор донишгоҳи тиббӣ мегирад гӯё ки аввалин шуда як чиза гирифтан аз ҳама мушкил буд дар чӣ хел ваксина бошад ягон таъсири манфӣ дошта бошад ё не безурётӣ оварда мерасонад ё не чиба ки одаме ки умуман ҳичия намедонад барои вай осонтара ягон чия қабул кардан ё камтарак донад ин вай мушкилтара агар пурра надонӣ барои ҳам қадар ӯ вақт дастрасӣ ба интернетам мушкилтар буд ман мехондам интернет кафе мерафтаму даромада дар сомонаҳои иҷтимоӣ мехондам маълумот мегирифтам бо омӯзгорои худам маслиҳат кардам ки гирам нагирам дудила шуда истодам оё зарараш ҳайми неми баъд ба хулосае омадам ки гирифтанам зарур худи ҳамон сол гирифтем як маротиба гирифтем ва айни ҳол ман модари 3 фарзанд ҳастам худо ба шукр имрӯз бо боварӣ комил гуфта метавонам ки ҳарчи гирифтам ва имрӯз агар дастрасӣ ба ваксина бошад дута фарзанд духтари қадрас дорам синфҳои 10-11 мехонанд мехостам барои ваё гирам лекин дастрасии ваксина ҳамирӯз пурсидам ки ҳоло дастрасӣ барои ҳамаи синну солҳо нест агар дастрас шавад худо хоҳад барои духтаронам бо боварии комил ваксина мегирам ташаккур саломат бошед дар семинарои омӯзиши шаҳри душанбе қатори ҳамин духтур гирифтагӣ табибон омаданд ё уже калон шудагӣ оиладор шудагӣ фарзанддор шудагӣ ҳамаошон ранги ҳамин кас нақл доданд ки кадом сол гирифта буданд мана худо ба шукр фарзандо калон шудагӣ ҳама хел ин маънои онро дорад ки ягон чиз зарар надорад барои ҳамин мана ҷумҳурии Ӯзбекистон чӣ хел шумо гуфтед омори нағз баромад карданд аз соли 2019 ворид карда бошад манам бисёр шиноса дорам системи санэпидстанцияи Ӯзбекистон шиносоӣ кӯна пурсиш кардам суҳбат гузарондам гуфтанд ки ягон ҳодисае чи номатлуби бад шудагиш не ман мобайни 6 сол ба яъне ин бисёр ваксинаи тоза бояд мардум бешубҳа
бехавотир бояд ваксина гиранд. ва сатҳи ҳамин гирифторони ҳамин саратони гарданаки бачадон ҳам коҳиш ёфтааст дар хуб ҳамун ҷумҳурии бародарӣ ба мо ҳамсояи ӯзбекистон. таври худи ҳамин журналист дар суҳбат ба мо гуфт. як вай ҳаст маълумоти созмони умумиҷаҳон тандурустӣ ва созмони милали муттаҳидкатӣ ки якҷоя мебарад ҳамин маълумот ҳамунҷо нависӣ ки пандемия эълон нашуда гарданаки саратони гарданаки бачадон дунё ба ин пандемия эълон нашуда будааст. маълумоти пурра пешниҳод шудагиш не дунё ба барои ҳамин мо гузарондем пандемияи ковида асар гузарондем. ҳама ҳозир маънои пандемия мефаҳмад тамоми ҷаҳон ба ҳар сола бинед ки зиёда аз 3 миллион занҳо ба ҳамин беморӣ гирифтор мешуданд дунё ба зиёда аз 700 ҳазораш мевафтидааст. ҳаст ин омори вай барои ҳамин ки ҳозир рад кардагон бояд падару модарон бибиҳо бояд як ӯй кунанд ки набираи духтарчаҳошона чи монагӣ накунанд гирифтан ба охираташ нақд не. устод як чизи дигар ҳаминҷо мо бештар дар бораи хавфи волидайн ё масалан модаркалону бобоҳо гап зада истодаем. танҳо як паҳлӯи онро ки хавфи бефарзанд мондани аз хавфи бефарзанд мондани фарзандашон ё набирашон тарс доранд. паҳлӯи дигар боз ҳам дар ҷамъият ҳастем мешунавем мегӯянд ки вақте пандемияи COVID-19 буд ва ҳама аз ваксина яъне вояҳои масалан ин ё он намуди ҳамин ваксинаро қабул кардем. пас аз он яъне имрӯз аксарияти бемориҳое ки дар худашон мебинанд аз ҷумла дарди пой дигар масалан бемориҳоро аз қабули ҳамон ваксина медонанд. яъне ин ваксинаро ҳам монанд мекунанд мегӯянд ки шояд баъд аз ягон солҳо ҳамин гуна масалан ягон бемор шудан аммо мумкин аст гӯён. ин то кадом андоза асос дорад? як чиза ба эътибор гирифтан дар кор ки албатта вирус ки ворид шуд организми одам вай бетаъсир намемонад. албатта ягон таъсир аз ягон узв мемонад. лекин ковида боз дигари тарафи дигараш буд. вақте ки пандемия шуд тамоми ҷаҳон барои пешгирӣ кардан ваксина лозим буд. ҳар як ваксина камаш 7 сол то 6 сола вай мегузарад. клиникаҳо ба испитание мегузаронанд. лекин ковид ба ин шароита надоштанд тамоми дунё ба пашти гӯем ки аканвер биромаду тақсим кардан гирифтан омӯзиш набуд ки чӣ хел чи ва оянда ин зарар дорад ё надорад. ин мумкин ҳамаам ҳозир гап дар бораи танҳо ҳамин наҷоти инсон мерафт. яъне фурсати таҷриба кардан набуд. уже дунё ба мумкин ки одам намонад агар ваксина намебуд уже худаш маълум буд ки ҳазорҳо дар як мефасиданд. лекин инам ба эътибор бояд гиранд ваксиное ки ин ҳозир мо истифода бурдосем хеле ки муаллима гуфтанд қариб наздик 5-6 сол уже клиникаҳо гузаштагӣ ҳамаша истифода бурдагӣ фаҳмидагӣ ягон зарар надорад. лекин як чизам такрор кардам дар кор ки ковида як ваксинаш бо занҳо ба фоида овард. занҳое ки безаворот мегӯем вообще таваллуд намекарданд 7 сол 8 сол то 10 сола шавар карданд фарзанд надоштанд ҳамин занҳо чи ҳомиладор шуданд. ман худам шахсан суҳбат доштам ҳамон зану шаварое ки ҳамон як ноҳия рафтам поликлиника боромада рафтаст оила шавараш омада ман ба миннатдорӣ кард ва як кас гуфт ки ҳамин кас ваксина мебиёрад. омада гуфтанд ки раҳмат доктор ман занам кали қариб уже ҷудо шудаса будам. мана ҳозир биёем доктор мо ба фаҳм мондан оилам ҳомиладор. якчанд ҳодисаи зиёд шуд ваксина ва фоида расондагӣ. инашам ба эътибор гирифтан дар кор. яъне ин ваксинаи гардасил ин аллакай аз таҷриба аз чи гузаштааст аллакай яъне аз таҳқиқоту таҷрибаҳо гузаштааст ва чӣ хеле ки мана инҷо духтур ҳам гуфтанд шоҳиди зинда дорем ки аллакай ин тадқиқотро дар худашон аллакай ҳис кардану гузаштанд ва ин насли худашона аллакай гуфта истоданд. ин дар ҳақиқат барои тамошобинон як аллакай бо маълумоти пурра ки метавонанд аз ҳамин ҳам хулоса бароранд. албатта ҷамилахонро дар дигар сайтҳо ва инчунин дар дигар рӯзномаҳо ҳатто пешниҳод кардем ки мардум аз суханони ҳамино ҳатто як хулосаи худашона гиранд. анакун ҳамин роҳҳои хуб масалан фаҳмондадиҳӣ кадом корҳои боз фаҳмондадиҳиро ба роҳ монем? алҳол боз ҳам каме фурсат ҳаст ва давравӣ масалан идома ёфтанаш мумкин аст вобаста ба сину сол гуфтем. боз кадом корҳои фаҳмондадиҳиро байни ҳамин аҳолӣ ба роҳ мондан лозим ба андешаи шумо то шубҳаву нобовариҳо боз ҳам аз байн равад?
اساسا از طرفی مرکزهای سلامتی که همین گردش های خانگی در مرکزهای سلامتی به راه مانده شده است. هر یک کارمند مؤسسه دولتی همین طبی و علوی داشته در هنگام گردش خانگی به هر یک اهالی، به هر یک والدین کارهای فهماندهی میکنند و خرسندی آور هست که وقتی که والدین ها یا که بیبی ها بابا ها دیده ایستادند که چخیل یگون بریزه نشده است، یگون حالت های نامطلوب نشده است، همین یک هفته آخر یک باره سطح اشتراک والدین ها بلند شده ایستاده است. همین مرکزی مویم روزی نیست که والدین ها واکسن هایمی گفته نبیاین. من گفتم که واکسن در واقع میرسد کمتر شده است و در آینده وارد شده باید که شود و والدین ها بنا دوسری همین روز یک بیبی اومده گفتن که ما سه تا چهار تا مرکز برفتیم و نیافتیم و مرکزی شما و دیگر تریتوری مونی اومدن که ما واکسن نیافتید و شما ایمونیزاسیون شهر شما واقع بود. نگاه به ما گفتیم که یکم واکسن ما داشت شد. ما هم همون چیزا پایده شدیم گفتیم. هم و خرسندی آور است که من چه یک و یک گفته دادنی هستم که یک والدین یا از سر خود همین بیماری رو گذراندن و سال 2021 من شاهدی زنده می باشم. اون کس که از همین بیماری سخت اذیت کشیدن خودشون همین دخترچه هاشون 12 ساله شده ها دوگانیک رفته شهری ازبکستان به 4 میلیونی ازبک به دو تا دخترچون 4 میلیونی 8 میلیون من دخترچه واکسیناسیون که آمدم گفتی که شما باز یک 3 سال 4 سال شد هم دخترچه هازه مثال مکتب تمام کردست و ها وای هم واکسینیرونه هم ها مو گروپ پادجرش شدن مو چند تا منین مرکز بیام والدینای جیغ زدیم وای گذرانی محفل گذرانده هم های دخترچه جیغ زدیم والدینا اومدن با همین والدینا وخوردن. من گفتنی هستم که برای تحقیق کردن معلومات مرکزهای سلامتی در پیشی صف ایستادند و کمکی به واسطه مرکزهای سلامتی در همین معرکه جدا نظررس می باشد و بو میخواستم که گفتن با مکتب هایی که ماموریت مکتب ها مراجعت کردنی هستن با از فرصتی مناسب استفاده برده با ما روبرو شده یعنی ما ایستاده معلوماتی که ما با آنها میرسانیم به والدین ها به طلبه ها دسترس کنند رسانند چون که آنها با والدین ها زیچ علاقه می آنها با خواننده ها زیچ علاقه مند می باشند و میخواستم که ماموریت همین مکتب ها را در قطار ما ایستند این معرکه و فعالانه اشتراک میکنند با والدین ها نیز گفتنی هستم که با کودکان خود با دختر بچه های خود یک شانس دیان یا اقدام نیک دیان که همین دختر بچه ها به اشتراک به خواهش خود همین و محروم شده ایستادن. همین اقدام نیک با مایل و خواهش والدین از همین اقدام نیک محروم شده ایستادن. از دخترکان را همین اقدام نیک محروم نسازید. نمانید که دختران شما در آینده به یگان مصیبت‌های بد گرفتار نشوند. ما و همراه شویتان. ما این همین معرکه وزارت تندرستی حکومت جمهوری تاجیکستان با یک اقدام نیک به راه ماندگی با وی مالیه‌های و طرفی مالیوی و قیمت بها ها این چیزا هم در قطار ما باشند هم والدین هم مکتب بچه ها هم خودی ماموریتی مکتب بچه ها آموزگاران خیالم در یک صف باشیم و از همه قهینتر همین معرکه و من میدونم که مرکزهای سلامتی و میخواستم که از همین فرصتی مناسب استفاده برده همین قطار ما و ایستان همین معرکه سر بلندانه از گذریم از همین به پیش رویم و آینده سالم تاجیکستان رو ما سازیم. حالا ما به گفته معلمه ماموریتی مؤسسه نیست بی‌طرف نیستیم. البته آموزگاران همه حالا هم ادامه داده ایستاده منتظم در هر یک راهبرای صنفا گروه های علاهیده هست. همون نوارهایی که هست گذراندنی امکانی ایمونیزاسیون پاپیلومای آدمه هر روز ما پرافته ایستادیم گروه بکی باید با بعضی والدین ها اگر بخبر باشن با خبر شوند باز نویستاسیم که چند نفر موندن البته پگاه بیارن اگر
به نوع علاج رفتن نباشد همراه همشیری تیب نزدی همون مرکز سلامتی به گیران می روند. گفته البته ما ادامه داده استادیم که منتظم ما حالا هم ادامه داده استادیم. مصلحت های ساده در آخر برای زنهای خود زنهای مردم گفتنیم که این بیماری سرطان گردنک بچگان در مرحله های اول یگان علامت یگان شکایت نشان ندارد. برای همین در یک سال یک مرتبه یا دو مرتبه زنها در کورس زنانه از طرف طبیب امراض زنانه معاینات گذارند. لازم باشد در یک سال یک مرتبه پاپ تست برند. پاپ تست این یعنی دریافت کردن حجره های اتیپیکی می باشد و روندهای بیماری های مزمن عضوهای تناسلی زنانه سری وقت تبابت کرده شوند. وقتی که یگان اخراج خون یا که آب از عضوهای تناسل می آید فوراً به طبیب اویلوی طبیب امراض زنانه یا که طبیب سرطان شناس مراجعت نمایند و البته دختر خود را به امکانی بر ضد ویروس پاپیلومای آدم ببرید. یعنی دکتر گفتنی هستند که همین همه بیماری هایی که هستند اگر ما سری وقت مراجعت کنیم و یا پیشگیری کنیم اگر همه بیماری پیشگیری کننده است و میتواند خود را از این بیماری امین دارد. امروز در 148 دولت دنیا همین معرکه گذرانده شده نقشوی. تاجیکستان 148م شد. لیکن از همین 148 دولت دنیا 49 دولت مسلمانه از اون جمله عربستان سعودی، امارات عرب ها، بحرین و دیگر دولت های مسلمانه همونا هم چی ایمونیزاسی کردن و یا تا 45 ساله ممکن باشه و تخفیف ملیش دیگر نو گرفته استادیان یک چیز به اعتبار گرفتن در کار که رد کردگان با دو قانونی و ویران کار است پدر مادر که رد کردن کودکس حقوق کودک که سازمان ملل متحد فوند کودکان سازمان ملل متحد یونیسف قبول کرده. این اونجا گفته که کودک چخیل محافظت همه قانونی محافظت کرنده کار یا چی درباره مسئولیت پدر و مادران قانون جمهوری تاجیکستان همیشه هم هست لیکن همین دو قانون رد کردگان ویران کردن و این بالای مسئله رو هم باید هنگام همین صحبت با البته اینه گفته گذاشتن در کار هم و واخوره با یک تحقیقات جهانی تندرستی رو من به تماشابینان رسانیدنی هستم که هر یک انسان همین با همون نشاندادهای تحقیقات 60% سلامتی انسان از خود انسان وابستگی دارد. 15% اگر ارثیات گوییم 15% از محیط زیست همگی 10%ش از ساحه تندرستی وابستگی دارد. برای همین از تماشابینان سخت خواهش داریم که امروز امکانیتی که امروز از ساحه تندرستی داده شده استاده است از این چیز بی‌طرف نباشند و برای سلامتی کودکان خود ایمونیزاسیون را سری وقت گیرند و البته برای سلامتی خودش فرزندان خود مساعدت کنند. تشکر سلامت باشید. البته بشبه هر یک چیزی نو تا آموخته شدن باعث پیدا شدن سر و صداهای گوناگون در جامعه شدنش ممکن است. برای برطرف شوی آن باشد البته پیش از همه وقت لازم است. لیکن نباید فراموش کرد که پیشگیری بیماری البته مهم است و آسانتر هم می باشد. باقی این پیچتاب زمان است. برای اشتراکتان در این برنامه به همه شمایان سپاس. تا برنامه دیگر در پناه خدا باشید.